Hello, guys, and welcome back again to our channel K2N Family. I hope you all are doing well. Well, another day in paradise in Goa. So, well, as I'm Baisatai, we're going to see some special guests. Yeah, we will be looking forward to see and meet them from very long time. And that's it. I'm getting काम करवा दें कोन कट्टे ठीक है. Or the sun is a little bit far away from us that we have to travel. I'm Sogli Baisatai, and that's Nadia, Kisha and Angel. Maria would not be able to come because Mama ek mashe kam ha. So Mama ko hu umed haloli opa ko. And same as Sonia, Nigel also wanted to come, but Tenkai Nigel ko kam ele, so he had to go to the office. So Nigel ko to office house pabal deka so tayo papa na. So ami Baisaria mle na pau pachi ne. Very few days are left, and we will spend our day nicely. Let's see how it goes. Yeah, all set, guys. All Yeah. set. सो बाय स्वच्छ पहिली आमी कितें चिंतली हिंगा गाडी क्लीन करया म्हणून गाडी सारकी डर्टी जालोली आनी गाडी आतां भितर गाडये बसोन आहाय हिंगा आमगे थिंगा आमगे लागीं आमगे घरा भायर स्वता हिंगा आमकां कार वॉश सर्वीस आहाय हिंगा 2-3 कितें आहाय हिंगाच सो वी डोंट हॅव टू गो एनीवे फार ऑर समथींग मागीर ताका म्हणलें मातशी गर्दी आसलो हिंगा मातशें दोन दिरे म्हळ्यार रोखडें केलें ताणें डायरेक्टली अटेंड म्हाका सो गायज आतां आमी पणजे पावले आनी आय थिंक सो हांवें सारको रस्तो गेला सगळं फ्लायओव्हर एसी त्याची कितें जालो आहे हांव वयता म्हापसा सो रस्तो तो दिसता म्हाका पूल येता फुडल्यान दिसची पडटा पळय थिंगा आनी मोदें खंय वयर सरपाक ताजे लावन हांव सारका पुला रस्त्यार सकयलसान गाडी येता ते वयर येता येस देसी another magnificent architect of Goa. Okay, Indian flag. आपले शी सारखे चल मुगो ओ भितर सकयल हिंग वयता पणजे वयता वयर येता तेका लागून हे हाडलें म्हाका सकयल पणजे पावतालो हांव Indian flag. सी एंजल इंडियन फ्लॅग सी सो बिग इज इट Look, there's a bridge. There's a bridge, another one. Yes. The four. Hey guys, I'm Paulia Mapsa. We are in Mapsa here, and it is already drained. Traffic is too bad. Up in north, guys, traffic is really seriously mental. म्हणटाय ते भाशेन हिंग गावनो पावलो केसफुल चलयला तू तुगे सांबाळपा पडटा म्हणटा सांबाळपा पडटा बट स्टील चलते हिंगा आता क्रॉस करपा जाय आमकां रस्तो so we got a parking over here. I'd say it's 20 rupees for a parking. Don't know what's rest. We're going to find out what's going to happen, what Mapsa has to offer. Aayenge main maka te barik god gyopa jaggery. There's a local market in Mapsa, guys. I think bed bikai very nice single bed. I'm getting a knock zalo bed. Huh? What is that? Coasters. Yeah. Nice coasters. So guys, I'm here in Mapsa. As I said, the reason for me to come to Mapsa is because to get this traditional special jaggery. Yeah, barik god multa ka. And you get only in Mapsa actually. You don't get it anywhere else. So I come to this lady. 2 years back I was here. I bought it from her. And 2 years back ते उगडाच नाव असतो म्हणून पुढे 2 वर्षांनी परत येयली का व्हेरी गुड प्राइस एंड व्हेरी नाइस क्वालिटी एकदम बरी आहा सो आमी वत्तान दोत्ताय भुरग्यांक बऱ्या पडटा आनी आनीक दाखयला तें कितें जिंजर जॅगरी ही बाय भुरग्यांक दिवपा बरी सो ती एक घेता मिस्त्या ती एक घेया मगो हय Yes. So anytime guys you'll come to Mapsa to buy, I can say if I've purchased it, I know it's legit. Come here, baby. So I can tell you only from the place that I bought from. So you can come and just explore yourself. भितर सता थिंगा फुलां कोण म्हापसा बोलता म्हाका चड खबर ना म्हापसाचे हिंगाचे सो फुलां शॉप फूल एक थिंगा आहाय खंय भितर सत्ता हिंगा आहा तुगे शॉप नंबर बी कितें आहा हिंगा काय ना न्हू They don't have any shop number. पयल्या कळतो तुमकां
So guys, I have just entered to a place in Mapsa where you find all handmade potteries over here. Incho sogle atin gelle kudni matyeche like Magdista you find it only in the feast but in Saudam I marking oron medane ata kom bolingo atalla cargo ko Lise it's a kai but garden lingo dor pa kitne very nice things they've got. Maybe see if you want to buy anything to pick it up. How especially ge upayla pesli e kudni अच्छा ये फ्लॅट पळय हे हॉट प्लेटीचे लिगून दवरपा जाता हांव नको हॉट प्लेटी जाता पूण गॅसीचे जाता पूण नाल्यार गॅसीचे कितें हालताय न्हू आमगेल्यो सो दीस इज व्हेरी नायस सी इट्स अ स्पेशल घेवपा लागून स्पेशल हें जालो म्हाका एक दीस इन माय टू डू लिस्ट म्हणटा ते भशेन आहलोलें सो या गॉट दॅट वन सो गायज हियर वी आर Mapsa market is done. Just finished. चोड सारकें भुरग्यांक जायना भुरग्यांक तूं आज बाजार आहलोलो कितें खबर ना बट इट इज अ व्हेरी ह्यूज मार्केट व्हेरी ह्यूज कितली वस्तू कितें आहा कितें चोव कितें ना जाल्यार भुरग्यांक चोवपा जायना आनी हेंगे पयलीं हांव हेची हाजरा मातशें बुडोवपा लागता सो आफ्टर गेटिंग ऑफ Mapsa the second exciting place that we wanted to go is we're going to Tripti's house. Tripti's house. Where we are going? Enjoy your present life. Tripti. Enjoy your present life, yeah. So, teka meopa loli. She was the only one legitimate person that I really felt like we wanted to meet her. Esme halol jaita moti meopa ko nani. But literally we wanted to take an effort to go and say hello to them. Take a new Baba is aloha. So ata already Paola inga. Ata Mapsa It's a truck at the Exactly. Maybe I'm on the Google Maps. सांगून घेऊन गेला होता ते लोकेशन घालून मेबी म्हाका खबर ना ते गुगल सारको वता म्हाका की कितें वता पळय तो आय थिंक There's two car. yes so do not take any turn maybe go further. straight तीन पावलं म्हणटकच आमी मेळटाय तुमकां yes I will show you. It's a insecurity बीन आमकी जाता and आमकां एस्कॉर्ट करपाक कोण येयलो तो पळय ऋत्विक केला the guard of honor Ritvik is here अपना BMW घेऊन गेलो तो It's so cute. see how fast she's riding Angel I'm telling you if you need to practice. you can ride as well that bike isn't it where do I he's gone where do I He's park? gone zoom. You know, doesn't Where do I park? Where is Ritwik? I think here. Park here, maybe. Yeah. Oh, it's a Ravla Ritwik. So guys, we finally reached to one of our favorite YouTubers' place, Trupti, and I'm Ritwik. Ritvik. Fully evident, Ritvik is here to take his guiding his escort us over here to his place, isn't it, Ritvik? What's up, tu? Bada. Huh? Bada. Bara. अरे अच्छा एंजल मेरे एंजल हेलो म्हणून ना ते Hello, Ritwik. Hello. हेलो लॉस्ट त्या कोणती त्याची म्हटले लॉस्ट ओके लेट्स सी come on it's on only so guys finally we here at Trupti's house it's a Trupti see आणि पे आई का आमचे कॅमेरा चालू होतो क्रिसमस क्रिसमस टेंट केलं काय असते का व्हेरी नाईस सो प्लीज अँड सो हॅपी टू सी देम तू गोट केलं मरे ऋत्विक यू डिड तू केला हा कोण केलं रे हा Min. आणि तू किती केला so nice beautiful you got a beautiful house Thank you. किती म्हणता Happy New Year. yeah see Shiv is here with me Hi everyone. किती म्हणतो शिव कसा तू हा सर व्हेरी नाईस जाऊन आणि एंट्री करपाक काय ना काय नाही एव्हरीथिंग वॉज नाईस तर भितर आम्ही सोदले गुगलला म्हणले मोती ते कशे होतलो येतो म्हणले हॅपी yeah you know ते तुमगे टॉयज घेऊन बसले किशे आहे हाय तृप्ती दिलं पाहिजे का तृप्तीर पसके गेले गो त्याका अय तृप्ती पसके घेतो गो किशा तो ते कशे बसून तेंगे हात पळय थिंगा टेबल टॉपाचे गी बसला लुक ॲट
She likes Ritwik. त्यानं अजून त्याच्या नातीला चोळला होता. मग शिवागे लागतं ना शिवागे लागते ही इज अ व्हेरी गुड फॅमिली पर्सन व्हेरी गुड Thank you so much. कित्याक हांव ताका सदां आय ऑलवेज रिलेट करता लायक तुमगेलो केन्ना वेन तृप्ती ऑल्सो स्पोक अबाउट युअर सेल्फ आय ऑलवेज रिलेटेड मायसेल्फ जस्ट एक पण ताणें म्हणलो पळय दॅट टायम we relate to you all, like, you know. I related so much and त्याला हांवें शिवालीक म्हणलें she is my favorite because he is like really family Thank you so person much, यार. no फकट no because Thank you. that thing filter काय ना न्ही बेस्ट इज द थिंग Actually, filter आम्ही फिट हाईट पण लागलो what is So, what is it? आले कितें आहा तितलें तिचो आनी बाया करपा He knows ना, Hello. he knows. हे कोडकोत्तो. हे कितें जाणा ओय कळटा तेकाय कळलेलें ओय जाय तुका मग युट्यूबर मरे तो ओय हा तो युट्यूबर मरे ओय ते कोली पळय आता हसलो ते गोप्रो पयला रगडो आसता म्हाका चयल्यार रडटा बरें कळ्ळें ताका युट्यूबर मरे बाबा स्मॉल युट्यूबर अरे कित्या कोण तो पयस तिजो इश्विक हा नाइशमिक किशोगी वन नाइस किशोगी हांव कितें उलयलां तूं मोठ्या रडो लागता मरे ओय ते आमकां गिफ्ट दिता गिफ्ट बारीक गिफ्ट हांवें हाडपा आमी कांय हाडूं ना ते बारीकशे ते आमच्या बाबाचे नेमिंग सेरेमनी बाबाचे नेमिंग so सेरेमनी much. नेमिंग सेरेमनी का तुमचं आपोवंक ना की तुम्ही बाहेर असता ओके तू कर आणि येवचे परत Yes, yes, आणि येवचे बरे दिसले येयले खरेंच खूब बरे दिसले आयज दीस आमचो बरो थँक्यू आमकां थँक्यू मॅडम आमकां बहुत दिसले लायक पयलें खूब दिल तुम सेलिब्रिटीज मुगो खूप लोक लायक लॉड ऑफ थिंग पासून लायक always तुम्ही मागीर तृप्ती ती म्हणटा आमकां चड हें जाता अशें करून तेच आमकां गुड व्हॅल्यूज फॉर टेल शो दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट इज थँक्यू अच्छा थँक्स पळय ते बायला पळय तिची ती कशी आहे ते बायला बायला कितें प्ले किशा दॅट्स फॉर यू स्लो येवचे हा बरे करू बरे गिव हिम ब्लेसिंग येस तुमची ब्लेसिंग आणि काय नका Hold this. एक ब्लेसिंग दिया पुरो काय ना God bless you. बोलो जाओ वर ऑल्डर दा रोकडो मेट तू काम ओके आता नेक्स्ट म्हणलं तो सर धावा लागतोय थँक्यू सो मच शिव Yes. थँक्यू सो मच थँक्यू I'll तशी end my रावाय video तुम्ही only. हाय तशी रावाय आम्ही श्राव काम very करायची good. नका No, सगळे बरे आहे तुम्ही यू आर व्हेरी गुड द वे यू आर डुइंग आई So guys, this is our small YouTube family, a family extended after the family friends ale. So I've always had a respect for them and I really felt very happy. Like we Nadia, we always wanted to come and see Mama Yoba Gotali, Mama Pavana. But anyways, we had a good opportunity, good time that we spent it. Thank you very much for Thank you so much. Thank you, Tungai. for you. Thank you. Yeah, हमके accept केले. So guys, वो मुगे vlog केने तो माका खबर ना कि मुगे मुळे सदा येते. But definitely तुम्ही वो vlog मुगे येवची पयली पळयतली. Trupti will definitely upload it, but you always see later the other side of the story with K2 and family. Until then, stay safe. God bless you all. And my final word to say, adios.